سلاو ریز تماشاوان هیجا و برومت ام ایراد سر مجارن هی این جهان و ترکیه و کردستان راوستن تایبتی ایرو هلبجارتنا آمریکای پک هاته و انجام نفرمی و فرمی تین آخفتن تین شروع وکرن هر عالی سرکفتنین خود دیار دکن امیل سر انجام هلبجارتنا آمریکایی پنجی و نهمین امیر راوستن انجام بچاوایه و انجام کودرکه و حول جبو آمریکای جبو جهان تایبتی جبو ترکیه و کردستان ده چه باندوره چه بکه تکریا وانا ده بچه هوای به درکه و حول امی وانا به میوان خورا شروع بکن ما هلبجارتنا آمریکای تایبت بجارته جهان همی لبوی و ام گریدای شروع خود که ما خواست ام جی هم انجامان هم جی باندور هاویا کودرکه و حول به تماشاوان خورش بدن شروع کرن و جبو وجی ما میوان خود تایبتی لسر مجار بجارتن روزنامه‌گران ما مجارتن ما خواست ام به روزنامه‌گران را مجار شروع بکن دیسات میوان خو ام بو تماشاوان هجا بدن ناسین فهیم اشق روزنامه‌گر به مرایل ج بروکسل ام پرسه خو جوی بکن او انجام هلبجارتنا آمریکای او هر وها باندور او یال سر جهان و ترکیه و کردستان ام شروع وجه بگرن دیسات روزنامه‌گر مهف پیشه ما زینل بلوط به مرایل د استودیو دا ام دبیجند برز زینل بلوتون خیرات نه سر چوات نه و ام مجاری خواه بوان هر دو میوان خورا شروع بکن ام دست پی که دا به زینل دست پی بکن دمات سکایپ ما آماده بو امی لسکایپ خواه و گرن و فهیم اشک راجی سیب مجاری شروع بکن برز هلبجارتنا آمریکای نه وکه هلبجارتنا که تنه ولاته که آمریکای بخواه ادی جهانی جی علاقدار دکه و جهان جی پیش شروع دکه اما بکرتاسی انجام کو درکتیه هوله تایبتی ترامپ درکت داخو یعنی دا باوای زندی سرکفتنا خو اعلان کرلی انجام که فرمی هی درنکتیه هوله اگر ترامپ به هلبجارتن دبه سروکی 46 یه آمریکای ناکنه هلبجارتن ام بیشن اوا ته گوهرتن دیسا هلبجارتنا پنجی و نهانه و اگر ترامپ به هلبجارتن جارا دویمینه ته بجارتن د چاندا اوکی دا د چاندا هلبجارتنا آمریکای دا اوجی هیه پرتر اندامی کو ته بجارتن دو جارا ته دو هلبجارتنا دا ته بجارتن اویا پر استثناء هاتی گوهرتن ام پرس بکن گلو انجام کو درکتیه ولی اوا بچنگ وتنا هوج مره شروع بکن چ کرم اخرام بله وجه آن زمان هلبجارتنا پنجون همینه و اوه سروک آمریکای 46 به بجارتن زیادتری 105 میلیون یعنی 158 میلیون آمریکی اوه بچه دنگی خو دانه یعنی هلبجارین آمریکی دنگ دادن هم لسر صندوق دنگ داینا سر صندوق هم جی به دنگ داینا پسته هم بجن دنگ داینک بویرنگی هی دنابرا دو نامزدان یعنی دونالد ترامپ و دیسانه جو بایدن هم بجن جبونا سروکا تیا آمریکای هم بجن بجارتن هریل پیش لی بلد وراده دیسانه هلبجارتنا اندامن سناتوی سطح اندام سناتوی به هلبجارتن دیسانه هلبجارتنا مجلسان هی مجلسین دسر مجلساره هلبجارتنا وی دجید ناوی هلبجارتنا هی بگومان هلبجارتنا آمریکا چاو و گوه جهان لسر وی هلبجارتنا چونکه هزکی هگمونیک یکو باندور لسر همو جهان دکه به پولیتیکای خو جبروی که جی جبونا همو گلین جهان جی و بطایبتی دولتان هلبجارتنا که جن گرینگه و جهانی زمان ده هر نامزد آمریکایی هر سروک آمریکایی دو جاره هاتی هلبجارتن طایبتی جی ده جنود و دیان ورو دم کام لانجام دنارن جنود دیان ورو همو سروک آمریکایی هر دو جاره هاتن هلبجارتن هکه باید یعنی گوری انجام نفرمی کو بایدن درکه و بگوهره لبله گوری دانه نفرمی جی دونالد ترامپ دمکان لیدنرن
لپیش و ساخیات کد سن اوی دونالد ترامپ وکای سروک آمریکای سن پیورا خو بردوام بک لورا دمکم اف تصادفی آن تصادفی و تشتکی دنا بگومان همو هالبجارتین اللي جهان چه به بشکو گومان پیشت کبه لی دمکو وی هالبجارتین دجه کم ویژن دونالد ترامپ اوی جاری کدنا در بکبه سیاست اوی کم زده تیز زانین باندوراوی آل سر روجلات نوین باندوراوی آل سر ترکیه باندوراوی آل سر جهان پولیتیکایی وی تیزانین هن دخوازه هن در دور امویژن تایبتی لجبونا نامزد دموکراتی جو بایدن بو لیکا اوی انجامک چا بخوره بینه او جهش نشکری بری زینل گلی کس او که انجام آندا لبنده بون که آلوزیه که او که در که آمریکای در که و سدم وی آلوزیه چیه؟ چما herkes لبندیه کو آلوزی در بکوه؟ نهاد آلوزی راست آلوزیه که مزن لبنده بو کو ام ویژن گل داکتانا کلانه بتایبتیجی آلیگرین نامزد داکتانا کلانه ام ویژن آلوزیه که داکتانا لی حتی نها اوک ببیرنگی پیش نکتیه لورا بگومان هر آلی ام ویژن و آلیگری ام ویژن نامزد نحقیق آنجل گوری خو ام ویژن انجامه که نینی دبینن برتکی خو پرانی لکولانا ددن نشاندان دما کامل دنرن هالبجارتنه که رزیجی نینه هالبجارتنه کو ام ویژن نامزد کی ور بجارتن باندور الحمو جهان دکه یعنی ام ویژن سردستیه که بویرنگی او قاسا گرینگ جبونا آلیان و کیجی ام ویژن آلیگرجی بوی هلوستی بوی هستی ام ویژن تبدگاریه کو تایبتی هالبجارن کو بوی رنگی رادیکالی کو ددن قالك ولطان مديتيان ام ویژن يكوب انجامين هالبجارتني قايل نابن وداد كافن كولانا برچه دبن امريكا يجي او هابو لي بيكنات اما بالسياسه ترامب وغريداي بقالو ام بالسياسه كو ترامب دان مشاندن تايبتي لسر نجات پرستيا امريكي اوا لپیش تخستن و اوای باندورا ویا هبون سدمه آلوزیا کو درد که و یاجی سدمه آلوزیا کو پیت خبردان به وی سیاست و تکلیه خویه نه دونالد ترامپ به سیاست خوی مشان و سردما بوری و حتی ناد همو آخافتن خود یعنی لگوری کاراکتری کی سیاست مداری کی ام ویژن تف نگره حتابت اوی هنکی حتابت که توش حتابت که دجوار بو ام ویژن السر هست نجات پرستی بگمان او علی ویجی هیه لی سیاست مداری کی ودتر به جارگون کلانه بجن پرزده کتابتاوی درکت پیش اف قالك علی قالك دوران علی قالك سیاست مدارجی و هات رخ نکرن به گمان دمکو عملید نرن اویک ای باندور لسر اواجی لسر هالبجراجی بکرانا و بفیرنگیجی باندور لسر هالبجراجی دکیان برس سکایپ هم آماده برس فهیم سلام ورز اهلا سرچاور سرچاو خوش و مخیراتنا برنامه هلبجارتین آمریکای امی باخفن و لسروی امی جویا نهرین او دخوازن ام بگرن انجام کو آنها درکتنه آگاهی کل باوه چنه با بکرتاسی هم دخوازن جویا هیم ببین کرم کن yani encamın nuha ne fermine ve jigav kadın god vegav delegeyin kuhatını eşkere kirin takriben 238 Biden'ı 213 embejin Trump'ı fakat eyaletin ku delegeyi van zedene duan eyalete şeş eyaletin kritik deji Penç Trump'lı peşin takriben yekji delegeyi keme evji Biden'lı peşi yani bir gor van encaman kumerib lebinere jibo serok be hilbijartin disuda hafte delege peyiste le ihtimale ki mezin ve Trump bir disudu not delegeyan be hilbijartin yani guherinek pir mezin çenebe tusa xuyad keku ve Trump çarekidin به سروک آمریکایی جرد یمین ایواره البجارتن. برز ترامپ سرکفتنا خو اعلان کرد درکت با آوای زندی داخیانی دا و سرکفتنا خو اعلان کرد و گوته امی دستور ندن رای ما بین دزین. گرو هاو قاسی لپیش خویا بکه چما هاو قاف اوی فکارا خود تین زمان؟
Yani meriv divî awayî de dikare vê tişta bêje Amerîka di beriya hilbijartinê de heta niha bi şik û guman bûn. Yani gelek Amerîkayê wisa dida nîşandan ku wê Trump dengan bidize, rayan bidize ve bi dara zorê serkeve. Ji ber wê yekê jî ji doyê varê va zêdetir em bêjin yên alîgirên demokrat qesra spî di serî de gelek ciyên Amerîkayê dest pê kirin xu pêşandanan pêk anîn. Yani ji ber ku Trump hêza wan bibîne û nikaribe bandorekî lê bike. Lê vê sibê piçek reng guheriye wisa xuya dike ku Trump vê tiştayî jî ji bo xwe dixwaze bikar bîne. Her wisa em bêjin Trump di wê axaftina xwe de serkeftina xwe îlan kiribû riya dadgehê jî nîşan da. Yani got di hin eyaletan de em ê biçine dadgehê jî. Tabii ew eyaletên krîtîk jî beyan di vî warî de da hinek ji wan hilbijartindan rawestandin ihtimalekî mezin beriya sibê ve encam eşkere nekin. Yani jî hinek eyalet heta roja îniyê jî em bêjin ew ê dirêj kirin eşkerekirina encaman dirêj kirin. Tabii tiştê krîtîk jî ev e li Amerîkayê cara yekemîn e 100 milyon insan biriya posteyê dengê xwe bikar anîne. Yani hin eyaletên ku em dibêjin krîtîk Trump li pêş dixuye di wan eyaletan de jî tiştê derdikeve pêş yê ku denga destpêkirine hejmartire li wan dera em bêjin berê ew ê ku çûnû ser sandoqa dengê xwe dane wana hatine hilbijartin lê yên bi postê dengê xwe dane hê nehatine hilbijartin yan jî wê ew ê piştre wana hilbijirin. Wana jî tabii hemû ciyê nakokiyê yani her wisa tiştekî din jî ciyê lîstikayê jî yani di wan wara de dikarin lîstik jî werin kirin. Yani sîstema ku niha em tê de bi taybet jî sîstema Amerîkayê meriv tera serê xwe nikare bêje ku bi rastî tiştên di sandoqê de tên dayîn ew ê wek encam derkeve. Yani vê tişta me di hilbijartinên Tirkiyeyê jî dît li gelek cihan de jî bi rastî li cîhanê gava tu lê nerîke û kesên ku meriv wek mümkün nabîne were hilbijartin yani wek aqil meriv mümkün nabîne were hilbijartin tu lê nerîk û encamê de ew derdkevin. Yani evana hemû bi rastî ciyê nakokiyê ne di encama hilbijartinan Amerîka'da jî veya zêdetir xuya dike ama ev nakokî wisa diyar heta roja îniyê wê biçe. Fakat tiştê ku niha hatiye eşkere kirin tiştên neferbiye bi gor tiştên neferbiye dibêjin Trump li pêşê bi teqrîben di sûdû not dengan delegeyan wê were hilbijartin. Tabii sîstema Amerîka jî sîstemekî cudayî. Yani dikare Biden zêdetir deng bigire ray bigire ama ji ber ku kî delege zêde derxe ew tê hilbijartin sîstemekî cudaye ew sîstema jî nakokî nav xwe de diparêzî. Yani ew jî ciyê seyrê. Pirsa ew kê jî gelek anketê ku hatin kirin hemî anketan da jî Biden li pêş xuya bûn. Joe Biden di destpêkê de serkeftina xwe jî em bêjin diyar kire lê di nava her ka pêşketinê de eva guherî mezin jî guherî eva sedema xwe çi bûn? Hew qasî texmînê ku dihatin kirin û dengê ku hatin dayîn çima ne li hev derkete? Yani hilbijartina berî niha jî em bêjin dîsa Trump nel pêş bû. Çi kes şansek nedida Trump hatta gava şirove dihate kirin ji bo Trump yani gavkadin birêz Zeynel jî got wekî ne siyasetmedarekî ji rêzê siyasetmedarekî cuda û em bêjin wek bi zimanê kolana diaxive ne wek siyasetmedarek diaxive dihate gotin şansek nedidan lê dîsa jî li hemberî Clinton ew derket niha jî mesela vê şansa dîsa nedidan Trump ama diyar Trump qenaata min ne tane serê xwe bi usul û qaydeyê xwe yê siyasetmedariyê her wisa sazmana cîhanê jî ew ê ku niha em bêjin piranî ew tespît dikin bi gor bercewendiya wan jî yani îro
bejin takriben salekiye de rewşekî nû de cîhan bi pandemiyê re mijûl dibe, bi milyonan insan jiyana xwe ji dest dane, lê divir de du sektör bi serketine. Yani vî tişta jî lazim e em bibînin. Hemû sektörên din yên cîhanê, sektörên reel tek diçin, lê du sektör. Yek sektora şere ew ku bi rastî çek û cebilxane û em bêjin tiştên ku ji bo kuştura insanan tê amadekirin serketine û milyar dolaran em bêjin heyî wan hatiye firotin ew ranewestiyayê. Ya duyemîn jî em bêjin sektora dijîtal e. Yani Elon Musk bigire hatta edina, yani ev ku dünyaya dijital, cihana dijital destê xwe digirin, ewana jî bi awayekî gelek zêde ber bi pêş veçûne. Yani bi milyar dolara qezenc kirine. Hinek ji wan sedî sed divê heyama salekî çûyî de sedî sed heyî xwe zêde kirine. İşte meriv nikare vê tişta ji wê sistemê cudatir binirxîne biraya min. Yani di sistemên wisa de eğer bir rastî jî hinek alî her ku dixwaze ber bi pêş ve bigire û kontrola cîhanê ji destê xwe bigire, ew di rewşa asayî de nikarin van tiştana pêk bînin. Yani ji bo wan tiştê herî pêwîst bi rastî rayedarên ku karibe hemû tiştê ku ew daxwaz dikin bi cî bînin. Yani eğer wexte bi wek mînakeke dixwazim Hilbijartina Tirkiye û Erdogan jî vê yekê re bêjim. Yani Erdogan bi rastî jî eğer em niha difikirin derketina Erdogan bi çi rengî bû, piştî derketina Erdogan niha Erdogan nijadperesta herî tund ya cîhanê têzanîn bi taybet jî li hember Kurda ew pêkanînên ku Erdogan derxistiye holê meriv difikir ku bi rastî jî divê bi vî mantiqî, bi vî aqlê ne hilbijartin. Lê ew sistema ku li Tirkiye pêk anîn Ergenekon û MHP û nijadperestên din ku bandora xwe danîn ser, Erdogan nehat hilbijartin jî carekî din. Wî bi dara zorê dan hilbijartin, wî derxistin pêşberî raya giştî de bi lîstûk û dafikan wî derxistin holê. Yani li welatên din jî bi vî rengî hin tişteyê. Yani em bêjin Boris Johnson'a Londra'yı ji Trump û Erdogan cudatir dine, ol gelek welatên din jî mixabin bi vî awayî ber bi pêş ve diçe. Yani ez vê hilbijartina Amerîkayê jî û ev gengeşiyên ku tên kirin jî ji sazmana cîhanê, ji sistema cîhanê cudatir bi rastî nabînim. Yani hemû girêdayê hevin bi rengekî. Ez pirsekê ji niha qala anketa jî hat kirin û di heman demê de lîstokek ku di hilbijartinan tê kirin. Yani me got Amerîka dewletek ji rêzê nîne bandorê li hemû cîhanê dike. Gelo hemû yani hêzên din, dewletên din bandora wan di van hilbijartina Amerîkayê de gelo çi ye? Li hevalê me li Ewropayê çawa din hevalê Fehîm? Yani bi taybet ji bo Rusyayê digotin ku wê bandorekî mezin li hilbijartina Amerîkayê de bike. Hatta di hilbijartina çûyî ya Trump'tı. Ev ya nêzîkî 4 salî li Amerîkayê jî tê gengeşî kirin û heta niha jî ew lêpirsîna ku li derheq Trump û derdora hêvekirine bi encam nekirine. Yani gotin ku bi müdaxaleya Rusyayê, bi hekerên Rusyayê vê tişta pêk hat. Yani duriya akıldığını, bi rastî jî duriya akıldığını, çünkü hilbijartina Amerîkayê hilbijartinekî elektronîkî jî her wiha. Yani gelek cihan deng bi awayekî elektronik de hilbijart de hejmartin. Di vî warî de Rusya jî bi taybet di vî warî de gelek pêşketiye. Yani ev yeka ji bo Tirkiye jî hate gotin ku Tirkiye jî müdaxale kiriye bandora Rusya'da hilbijartinan dedi. Pekanina sistema hilbijartinê ya Tirkiye'de çêbûye. Fakat li Tirkiye deng bi awayekî elektronik nayê dayîn. Fakat li Amerîkayê tê dayîn. Ev tişta wek gengeşî navvan de heye. Fakat yani aşkere Trump suçdar kirin gotin ku berjwendiya Rusya'yê ji berjwendiya Amerîkayê zêdetir diparêze. Ama di vî warî de tiştek bêjim, yani her çi jî bêjin Amerîka û Rusya
برنگکی دجبری هفن یعنی امریکا براستیجی گاوا بخوازه گاوا دوباهی باوه و her çi bi bira sazî bûna Amerîkayê xurtê dikare bi berjewendiyê xwe ji bo berjewendiyê Amerîkayê bavê di wî warî de jî pirî caran sînor danîn ber Trumpê yanî niha jî Pentagon û Siya sedî set bi hev nakin yan jî Wezareta Derveyê Welata Amerîka û Pentagon hin gavan ji hev cuda davêjin ama di wî warî de dumayîk dîsa di awayê berjewendiya Amerîkayê de tê bikaranîn ama hêsa texmîn nakim ku Rusya hinde bi hêsanî karibe müdaxeleyê hilbijartina Amerîkayê bike fakat ev yeka tê axaftin. Tiştê ecêb yani anketa we jî got ama tiştê ji hilbijartinê jî derketiye mesela Trump bi xwe dijberiyekî mezin li reşika kir hatta hekaret û dijatperestî jî li wan kir tê payîn kî niha birastî ê ku di hilbijartina din niha de gelek reşik dengê xwe danî Trump yani ji hilbijartinê din zêdetir reşikan jî deng kirtiye ev ya jî me nîşan dide ku ew tiştê ku em ji derve lê dinarin tiştên normal û asayî dibêjin û tiştê li ser sandoqa û hilbijartina derkevin pêşberî me nevekî hevin yani cudayiyekî eşkere heye fakat ez di wê qenaatê de me ku müdaxeleya Rusya hebe jî sedî set bandora xwe ser hilbijartina Amerîkayê nekiriye fakat wek siyaset ev gengeşî de hilbijartina Amerîkayê de bi awayekî bandora xwe daniye belkî jî ne hilbijartina Joe Biden de ev tesîra jî heye ku Trump bi rengekî wek dostê Putin yan jî wek dostê Rusya nîşan dayê belkî ew jî tersî vê tişta pêk ve bixuraniye. Birîz ser xetê bin em ê li we vegerin em dixwazin bi stûdyoyê bi Zeynel berdewam bikin. Birîz heger serokatiya Amerîkayê piştî hat hilbijartin taybetî li cîhanê evkekî wî heye em bêjin rakîbê wî Rusyaya rakîbê wî Çînê em bêjin bi vanara bi awayê aboriyê bi awayê em bêjin siyasetên dinê nakokî nabera wan de heye her ku diçe Kur dibe gelo Trump di vî serdemê da divan aliya da pêşketinekî dê çawa çê bike têkiliya xwe ya Ewropayê ku ana her ku diçûn xira dibûn ew dê xirabtir bibe ya jî guhertinekî nû dê bi vî hilbijartinê çê bibe yan na ew bendewariyekî wê çawa heye. Yani ji bona bendewariyek an jî hêviyek hebana lazim ku siyasetmedarek nû be yani weka Joe Biden em bêjin ku dest pê bikin jî çünkü me Trump heyemek berê yani döneme berê Trump me dît yani siyaseta wî me dît politikayê wî dimeşin me dît ji ber wê yekê yani em ê ji guherînên erênî yê ji bona cîhanê mirov nikare binirxîne yani heta niha çi siyaset meşan ew ê ji niha pêvêje ev siyasetê berdewam bikin. Weka nimûne tedî hükümeta heyî ya em bêjin bi nîzam a Amerîkayê heye ku ew hikûmeta bürokrasiyê û Trump li hev nedkirin. Heger Trump teqez bibe û serkeftina xwe em bêjin bi awayê fermî jî pesend bike ew nîzama heyî ya Amerîkayê dê bandora xwe li ser bike piştkiriya wî ji bo xwe çê bike û eva dê bandora xwe ya tiştê ku em bêjin di vî demê de nikarbûn bike dema heyî de dê hewl nede dê pêk neyne gelo. Na hinkî Amerîka ewa pergala Amerîkayê ya rêvebirinê hinkî cudatirê ji yê Tirkiyeyê yan ji welatê din a li wira li wê dira me destpêkê de jî got li wira senatoyek heye li wê dira meclisê wan heye em bêjin meclîsa di ser meclîsan re heye wisa her gotina ji devê yek zilamî de derkeve bê erêkirin nîne yani weka wê Tirkiyeyê em bêjin mînaka Erdogan çi gotinê dide daraz û dest hemû sazî û mekanîzmayên li welat em bêjin bi gotina wî tev digere lêbelê ya Amerîkayê newsayê mekanîzmê ku frên dike heye yani weka wê senatoyê me mînaka wê da ew ji ber wê yekê pir zêde wê nikaribe yani ez dixwazim vê jî bêjim dema hevalê me Fehîm jî anî ziman ew müdaxeleyên Rusyayê an jî hêzên din a di encamê de bijartina Amerîkayê
نتنه هالبجير كوي برياري دن ده همان دمد دولتين دن هزن دنجي وي تكن خطبلي في هالبجارتنه دكن يعني إيرو هكا روسيا بايدن دخوازه بشتريا بايدن دك چد عليه آبريد چد عليه ام فيجن بشتريا تكنيكي وكدنا دواله دا تكن ام فيجن هزن كو دخوازن ترامب بين سر دولتين دخوازن ترامب بين سر بشتريا ترامب دكن افيك باويك اشكره يعني لحر دولتين كو هالبجار تن بيكته هزن كو دخوازه كي بين سري وانتين سري ابيك شيء يعني اشارنوسا كسان ديار دكن سياسه ديار دكن جهل بجارتنا ودتر دي سنه هزل لحظه ما فهم كوت لستكي كو دليزن تننا اكو دنابرا ناف خويده لستكن دروجي زعفي مداخله دروجي لسر همو هالبجارتنان هي هج اشكره نبويه باويك فرمي وباويك فرمي دما كنت لد نر جو بايدن ده بيشي ده بيشا دونالد ترامب ده لبله ترامب باويك اشكره رادبته دكار سركفتنا خو ام فيجن اعلان بك راكين دمكي هن مداخلين خودگین هن مداخلين جدر و مداخلين نافخوی مداخلين كو ام فيجن اكو ترامب تنسري يعني نكو ام فيجن هالبجارتنا كديمقراط او هالبجيرن كو يعني انجي انجاما دنگ داينا ميزا ناكل تركيا جي افيك مديد ده هالبجارتنا كو دما كو عملت نارن هم انكتو هن او كو اي AKP و اردوغان لپاشه لبله هج انجام دیار نبیه رادبن سرکفتنا خو رادکینن هری داوی هالبجارتنا اسطنبول ما ویکیدت يعني مناكي پرن يعني مداخله گرینگ ده چارنوسا دیار کرنا چارنوسا هالبجارتنا دیان برز فهیم دنگه بته بله دنگه بته من problem تره برز اشق برز فهیم اشق بله دنگه بته من برز تخوازم اوی پرسه جواجی بکم ترامپ اگر پسند ببه و سرکفتنا خو باوای فرمیزید پسند بکه سیاستا کو هی یا جهان دا تایبتی یا به روسیه را یا به چینه را دناوا رقابت کی دا بخوازه نخوازه اوا دجبریا وان هرسی ولاتان بهورا بردوام برجواندی وانجی لهو رو نانه دوی آلده گوهرتنه کی ده پیک وره آننا تشتی کو دما بر ترامپ نکاربون بکه دوی دمه دا دستی خویی که خورد کریه بوی دستی خورد کاره هن تشتندنه درخی ناوله يعني زوي كبيجم هالبجارتنا ترامب بقناعته من ناوي معناه كو دستي خو خورد كريه وتشتكي دنجي بريا هالبجارتنا هر دو نامزد جي بايدن جي ترامب جي دي مثلا تشيني دي جهف جدا نتفكر يعني سياسة الهمبر تشيني يا أمريكا بطيبت جالي آبوريه و هر دو جي بيك ببو وك سياسة الدولة بجنوها شندجي ويكي بمشينا fakat dehum varandı ev tişteku hatta nuha Trump pek anış nuha şundacı usakuyat keku ve pek bini yani bir taybet roşlata navin politikaya lehember Rusya'ya çünkü Trump dehaya mahudu ne khast bir Rusya'ra vere ruberu be avaya ki yani berjandiya Rusya ve Amerika'ya بهevre girt ev her do alici veyaka kabul kir yani tenaseri xoyan bejin de roşlata navinde de mesela Azerbaycan ve Ermenistan'da de mesela Ukrayna'da de mesela Kırım'da gelek mesela anda em bejin Amerika ve Rusya ne hatın hemberiyev Trump tişteki denji pekani yani ev siyaseta kudnava NATO'da bir taybetle hember velatin Avrupa'ya lehember Almanya ve Fransa pek ani jnoha şundeci ve pek bine yani de Hilbijartina Trump'te evji bandore ki mezin kır çünkü NATO jibo Amerika ve bareki daha teditin gelek Amerika'yı jivet iştad got u Avrupa'cı hatta havi bara nedgirt serpiştaxo vi bara nedgirt serpiştaxo devir de işte xuyadı ki جناح شندجی و سیاست آخیا ناو ناتوی لهمبر اروپایی برنگه کی لهمبر خردبون اروپایی و بمشینی یعنی جالی جهان دیجیتال جی جالی هم بیجن سکتورا شر یا چک جبرخانه دن دجی
ve lehember Avrupa'yı ve siyaset akbudamış. Xud ve siyaset akbudacı nezik bu naviye embejin Rusya'yı ciddi bir varide heye. Çünkü Rusya'cı naxwazı dibin vide Avrupa lehemberi bir karbi siyaseteki kurt bike. Tabi bu havaydın Amerika her çıkarsa bejin lehember Avrupa'yı ciddigri Avrupa'cı her xwazı de Rusya'yı da cibigri. Yani gelek işte ku binav hevketi de en baskın. Ha divir de gavkadın biraybe Zeynel baskır ezda xwazım dirêj bikim eji beşdarî dibim biraz tîje gelek miyim her çıkas Trump hatibe hilbijartinci yani jî carekî din jî were hilbijartinci sedî sed guherî nikare di siyaseta Amerîkayê de pek bîne. Yani axir li Amerîkayê hem hin mekanîzmayên kontrolê yên din hene wek Senato yek jî ya duyemin jî gelek embejin saziyên xurt hene. Yani her çıkas mesela Roşlata navîn bi taybetli Suriye û Rojevayê Kurdistanê xwest ku leşker bi tebayî bikişîne lê li wir Pentagon Wezareta Dîfaî ya Amerîkayê piştgirî neda vê siyasetê lê heta axirîn jî bi rengekî siyaseta xwe pêk anî yani Trump li wir mecbûr ma ku bi gor saziyan teb bigere. Yani jî em bêjin di siyaseta aborî de di siyaseta gelek gavên ku dixwest bavê jî de Trump hinde bê hêsanî nedkarî bû teb bigere. Niha şûn de jî ev kontrol al ser Trump ve bimeşi ve hebe fakat tabi taybetmendiyên Trump jî hene ew taybetmendiyên Trump jî dihin tiştad ve hem nakokî hem jî gengeşî ve niha şûn de jî derxin. Derxîne wele. Em ana dixwazin li ser têkiliyên desthilatdariya Amerîkayê ku ana xwe saz bike û ya Tirkiye têkiliya em bêjin Amerîkaya desthilatdariya Amerîkayê ya bi Kurdara servan her du mijarana em dixwazin rawestin û em bi distûrê de hema bi Zeynel pirs bikin taybetî dema mer çapemeniya Tirkiye mêzetke keyfa xwe ji bo serkeftina Trump pir aşkara diyar dikin serkeftina Trump weka serkeftineke Tirkiye jî pêrasê dikin evaya ji çi diqewme Türkiye desthilatdariya Türkiye çima ji Trump hatina Trump kêfxweş e? Niha Trump bi taybetî jî di siyaseta xwe de me dest pêk digot weka siyasetmedarekî em bêjin kurfikrî siyasetek polîtikayek ne da meşandin yani. Yani gotinek wî yadin nedikirt. Em bêj çi qasa hin gotinê ji devê wî derdiket ê ku li hemberî Tirkiyeyê bi taybetî dema ku em lê dinerin di bo roj adina bi telefonê an jî hevdîtinek bi Erdoğan re wê gotina xwe pir êsanî dikarî bû da kurtandana û bêjin polîtikayê xwe bidana meşandin yani. Niha Tirkiye em bêjin di navbera Amerîka polîtikayên Amerîkayê Rusyayê de li rojhilata navîn gorî xwe em bêjin polîtikayekê qirêj dimeşandin yani. Ev polîtikaya wî a qirêj hem Rusya hem Amerîka haydarî van polîtikayan e. Bi taybetî dijminatiya ser Kurdar re, bi taybetî em bêjin têkiliyan bi çeteyan re, têkiliyan bi Daişê re, em bêjin li Libyayê ger ku naxwazin Tirkiye têde ye, em bêjin müdaxaleya a Azerbaycan û Ermenistanê de ku em bêjin Tirkiye têde ye, li dîsanê dagirkeriya em bêjin ya li Efrîn û deverên din ye Rojava, li Sûriyeyê müdaxaleya ya Sûriyeyê ne Amerika ne jî Tirkiye vê yekê yani Rusya vê yekê naxwaze. Lê belê Amerika dîsanê em bêjin li gel van evê Tirkiye dizanir jî ji dest xwe bernadin li hemberî Rusyayê dixwazin dest xwe de bihêle yani hêzek weka hêzekê dest xwe de bihêle. Vê yekê mesela em bêjin siyasetmedarekî ku em bêjin giran ku li gorî berjewendiyê siyaseta Amerîkayê polîtikaya Amerîkayê ku tev bigeriya hebana weka Joe Biden ku hatibana van didîtin ku Joe Biden bana ve van destûr nedana van polîtikana ew li gorî siyaset û berjewendiya Amerîkayê em bêjin tev bigere lê Trump ne wisa Trump ji hinkî ji li gorî siyaseta Amerîkayê polîtikayê û berjewendiya Amerîkayê wê detir hinkî bi şexsî jî tev digere gelek mijarên biçûk yani li gorî me bibêjin yani li gorî Amerîkayê biçûk yani tiştê ku Trump dibêje jî an jî Senato an jî mekanîzmayê din
دبیجی تش نبیان چون که تشتک جای خرانه به دستور داده ترکیه جی به خاطنا ترامپ بویرنگی کیف خوشه یعنی ام ویژن آلیه کی دکه آلیه کی ترکیه یعنی ترامپ دکاره ببخشینه آنجی دکاره پولیتیکای خوی آل دجی ترکیه جبونا به دست روسیه برنده دکاره دا قرتینه و ام ویژن ببخشانه تب بگریان برس اشق دنگته بله برس پرسا خواه اتخوازم بوی آوائی جواب کم هرچند ترکیه جه ترامپ راضی بیجی تمام کم با آوائی پراتیکی معرف کارو بارن کو فیلیاتا کو امریکا پیک تینه دشوپینه نل گوری ترکیه حتی دجبریه که مزن دنابره ترکیه و امریکای دا جی درد که و هوله وکا هم بیجن میکی پومپاو سرک وزیر کار در و امریکای کو سر پنتاگون تیز زانین دریا سپیدا ناکوکین دریا سپیدا هشیارین پر مزن ل ترکیه کر بس سردانا ام بجن قبرصا روما کره یا ترکیه نکره سردانا یونانستان کر یا ترکیه نکره ام بجن حولدانن کو درد کتن اوله همی باوای دجبریا ترکیه ل پیش دکتن لی ترکیه کیف خوشیا خو لگل ویازی کیف خوشیا خو ترامپ راتینه ev aliye keyfxweşî û aliye dijberiya Türkiye û Amerîkayê et dixwazim ji we hîn bibim heta anha pêda dê çewal pêş bikeve. Ya hilbijartina çûyî tê bîra me bi rastî wê demê jî bînin bîra xwe yani hikûmeta niha ya Tirkiye Erdogan alîgirên Erdogan bi taybet nedixwestin Trump were hilbijartin yani hilbijartina Trump wek em bêjin li berjewendiyê Tirkiye û berjewendiyê siyaseta xwe de nedîdîtin. Lê piştî ku Trump hate hilbijartin me dît ku bi rastî jî di pêşketina Tirkiyeyê ya rojhilata navî taybet ew siyaseta nû Osmanî de piştgiriyekî mezin ji Amerîkayê girt. Yani eger Tirkiye îro li em bêjin li Rojavayê Kurdistanê li Sûriye û li gelek deverên din yên cîhanê براستی اگر سیاست کی داگیرکردن پیش خستیه باندورا امریکا و تایبت چی باندورا ترامپ سرده کی گلکه یعنی داگیرکردن گریسپی و سرکانی aşkere daha fazla Trump bu Trump vetişta liber çave cihanı listiki berbiçav kir yani hezexo bir yerde paş ve kişan pişti paş ve kişandır ayıcı peşili Türkiye vekir o hezen Türkiye ket vanderna be avayeki hovaneji dagirkirindeki vandera pek ani yani Biden divi varide embejin hem beyanın kudda hatta nahat dijberiya Türkiye dikir yani jev siyaseta Türkiye rexne dikir eğer Biden siberoj bata hilbijartin kanatam ne vaku yani tişten beri hilbijartin edgotu tişte pişti hilbijartin ve hebudu negirtana yani siyaseta Amerika'ydı siyaseta devleti xurt brengeki siyaseta devlet bugor berjwendiya xut tevdigere brastici Türkiye bu Amerika partnereki heri xurt yani ve MVK bibinin Türkiye rejimayı sistemayı çid bir beraber faşist nijat pereste u nizanım take kesev u gelektişten ku embejin kretdike insan kuştunu çid bir beraber dur da Amerika beguman teri berjendi okudu fikri yani Türkiye ve siyaset edip karı çıkaz bıçağı bir karbire yani jnakokiyan jiddiyare embejinli Suriye Türk Amerika ve Rusya çicarda atın emberya le her düji Türkiye gor berjendi okup kar anin u bu avaya ki parvekirina Suriye'de ji bigor berjendi xut tevgeriya noahın heremin nakoke dvi varideci qanat amne ve ku brasti de peşeroje deji siyaset axujuwe bigorinin yani iro le Suriye edi heyama çuyi ya Trump heyama gurkirda şer bu ama heyama nu ya Trump eğer carekidin var hilbijartin edi şer avqas ve heyama beri nikare bide peş koy yani cihali Suriyeci jali embejin nakokendin yen cihanici de seri de Libya brastici dur da ija debeku neteveyn yekbuyi derkebe peş ija bu avayeki siyasi luandera gavenu veren avetin ha dur da ji ve brengeki
siyaseteki nu ve Amerika bide berxu. Tabi Hilbijartina Türkiye'ci peşe rojedeciye gelek alozil Türkiye'ci hedef taybet jali abori ve o jali siyasi ve o tekliğin Türkiye gel velatin Avrupa'yı hatta bece xrap dibi. Evet, lazım pırsaki bakın biraz. Ve tekliğin Türkiye ve Avrupa'yı ve destnişan kır. Avrupa Türkiye şura xatere dibine. O her kudiçe ev xatere aliye Avrupa'da daha zidetir teditin o bartek lemberi viyacı derdi kevin peş. Her vaha embejin S-400 de bunca Rusya'yı hatiye kırın o Amerika jivi nexweşe NATO jivi nerhate. O divan aliye de embejin peşketinin ku çe dibin gelo de deman nuda desalatdariya Trump zedetir nerhat neke. Yacı Avrupa ve Trump neyne bahevudu lehemberi Türkiye ne be sebebi havuldan nu? Yani velatin brastici xort jali abori ve jali siyasi ve eveku sazmana cihane zedetir bandol servan dikin de guherine xuda zub lez bilez gavan navejin. Yani embejin siyaset hember Türkiye ku hatta Avrupa dibeşan van heyamin dumayi dema xater hat gişt van برنگی زیادتر دنگی خود در خستن یعنی اما درستی خود امری بنرن اگر ایرو اردوغان هنده به حسانی دکاره به سیاست خود به پیش و به باندور کمزن یا ولاتین اروپایی جدی بیواریده هی یعنی de mesela koçber adı bir milyaran euro eğer ne de bana Erdoğan pişkiriya Erdoğan ne kır bana çable bin pekirine bafandı Çable Erdoğan ne girdi bana? Erdoğan hinde bir hesani net karı bu siyaset akıllı ember Avrupa'yı bir meşini. Yani nuha şundacı kanaatamın eveku aynen bir rengi ve bir meşi. Yani velatin Avrupa gelek dıştan ber bir çabe dibinin. Yani dagir kirnar Rojeva Kurdistan'da o embejin ev erişen ku nuha te kalkırında o tişteyin kul başlı Kurdistan'da kavminde o tişteyin embejin Libya'yı Ermenistan'ı Karabağ'ı de kavmin van tiştana hemmu dibinin ama jibo peşiyle girtina vana gavna vejin ama tera serixu jibo emnehiya xulu hember Erdoğan peyvab kartinin yani İro Macron beguman Diji Erdoğan bertekin tuj nişandıdın ama ev bertekin vi seddi nodun ne jibo ev xatere ser Fransa'ya ser Avrupa'ya yani yek xatere ki embejin Diji Kurda hatiye kırında yek careki ji bahsayı nekri yani jivet işte bilev nekri yani dur da naha şunda jiyo berjiyen diye xub gelin hat tişteki din heye Erdoğan bu kurtasız kerema kuram yek gotireki bejmem kabul bikinci nekinci jinakokiyan hatta nuha berjiyendi gil naha şunda ji evet sinora xo bizanı be rengeki çünkü dizanı mesela S-400'dan da ne kadar Amerika bir hemberi xo yani Amerika biraz tici hatta nuha pe ne dahi kar adin yani ne kadar cerbandın ayıcı ki o Avrupacı yani dibi varide eğer behev bikin de mesela Kurdadı ne de emnahi Avrupa'ydı o behev bikin gama da emnahi Avrupa'ydı behev bikin mesela Koçbeli'ye de behev bikin gelek tiştat karı bu gorin yani Türkiye jivan tiştana istifade kiriye ve tehdit nişandaya olur ji çoğu xuz zedetir roşlata navin sergelin mezlum u bitaybetçi ser geli Kürt dahi yani kuştura Kurdandı ev sistema ku em bastıkın hemuci paravane. Gelik spas brez Fehim Işik be tabi bernamame bu nerine xwab mera parvekir malava avabe spas şibowe. Brez Zeynel tiştê kon bêjin lê zêde bikine bernamame demame xilas bê kerem kin. Yani ez bi du gotinavana biz îro hem bandora hilbijartina Amerîkayê bi taybetî li ser Tirkiyeyê rojhilata navên
لسر بطایبەتی ئابۆریا تورکیە ji bona me Kurdan em bêjin ew ê bixwara çinîne evana ya yê ku me ji nêz ve eleqedar dike çunkî heta niha tiştekî êrînî ji bona me Kurda pêş neketiye û her ku diçe êrişên li ser Kurda zêdetir dibe her ku diçe Kurd ji van polîtikayê em bêjin dij mirovî awayekî neyînî pê bandor dibe lê ev ji bona me Kurda a girîng ew ku em Kurd li çar perçeyê Kurdistanê de esasê yekîtiyê de esasê em bêjin hêza xwe ji xwebûna xwe ji xurtkina xwe girtinê de dikarin li hemberî van polîtikan em bêjin jiyanek bi rûmet bidin meşandin û yekîtiyeka birêz Zeynel Bûlût rojnameger nêrînê xwe bi me re parve kir birêz Fehîm Işik rejîm mala wî jî ava temaşa nêjem hatin dawiya bernama xwe ez û hevalê teknîkê hebû bi hev re heta bernamekî din ku em bi hev rabin em jin bin nava xêr û xweşiyê de dem baş ji bo we